pozdrav svima, moje ime je Milica i dobrodošli na kanal Ženski kutak. Kao što vidite u naslovu, u pitanju je uvodni video za 30 dana fit challenge. To je fit challenge koji ja zadam samo sebi i vama koji želite također da promenite svoj način života, malčice makar, i ujedno pripremite se za letovanje ili nešto slično. Sada, moj glavni cilj zapravo i nije bio da ja sad nešto smršam. Ja zapravo i nisam toliko debela, bar ja mislim da nisam. Zapravo generalno nemam kompleks od toga, tako da ja za sebe smatram da nisam debela. Ono što, zapravo to ću vam već i pokazati sutra će biti već prvi video. Ono što želim da vam kažem jeste da u ovom challenge-u zapravo možete da vidite mene svaki ili eventualno svaki drugi dan, gdje ću napraviti jedan ovakav video da vam objasnim šta sam jela, šta sam uradila, nekada ću vam pokazivati i neke vežbe. Ovo će biti uglavnom neke kućne vežbe koje svako može da uradi na svom krevetu, za stolom, dok radi nešto i slično. Pošto dosta vremena provodim za računarom, odlučila sam da se malo aktiviram fizički, kako ne bih naškodila svojim leđima i generalno svom organizmu. Ja imam 20 godina i smatram da bi trebalo da se malo više aktiviram. S druge strane, to će mi pomoći da dovedem svoju liniju malo u normalu. Ono što želim također jeste da vam saopštim da će klipovi biti možda malo lošije kvaliteta nego na što ste navikli pre, zbog toga što ću uglavnom snimati telefonom, eventualno akcijnom kamericom ili Canonom, zavisi kako kad, zavisi što budem tačno snimala i slično. Uglavnom će to biti neki vlogovi ovog tipa, znači svaki drugi dan, eventualno svaki treći, ukoliko baš ne budem imala interneta, ne budem mogla da snimam ili nešto slično. Veliku motivaciju su mi dali Vina i Saša Lazić i verujem da ću, odnosno nadam se da ću ja vama dati motivaciju. Dole će se naći playlista gdje ćete moći da kliknete ukoliko ovaj video, na primjer, gledate posle godina dana, gdje ćete vidjeti kompletno sve klipove. Ovim putem ću aktivirati ujedno i svoj kanal i također cilj mi je da smanjim što više neke namirnice koje nisu baš toliko dobre za mene i moje lice, i zato sam sad uzela da snimam ovaj video potpuno nenašminkana, i poslednji video će biti u poslednjem klipu će biti potpuno nenašminkana da bih pokazala razliku, jer zdrav način života utiče i na lice. Tako da, eto, to bi bilo to. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj serijal, ja se nadam da ću ja uspeti u ovome, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Do tada, bye!